July ni somni paruk sang ni somni pakhata vaireng te daya in kana thleng chuan boro kanei sang chun som zela politics huang chunga in bena al chhomeka media in bena phei chu anasa zual hle hetiang taka media in bena na sa hi Indiaram history a hian ala omlo hial ome kan police te po tharum mang chuan in beitori loma se dan le hrai mangin anthune na huang chunga nasa takin anin be chomek zel boka tutuma hian thu boy anin siam sak ton dan le poi khoina sang nia anin pu ton na te chu kan soidona chuti rual chuan chanchin thar ani na pi alama akentel dan le hrai poi mo tak tak te hi he video kan siam chan ber pakhat ani ti hria in dan le hrai hria na konga tlem tala ma kan son pha nge kan be si tlata chutian tur chuan ngai thak tum turin kan tu cheu ani he video kan bo sai hun hi July ni somthum pakhat sang ni somni pakhat zan ani e naktuk pathian ni August ni khat sang ni somni pakhat hian Dalai police station a inlan turin kan MP za om tak pu ke vanal vena chu ko ani a chuti lai mek chuan asam thunei tu mi paruk lai mai chu vaireng te police station a naktuk vek hian inlan tura ko ani bok video masa khan asam lamin mizote le abikin kan MP zom tak puke vanal vena laka thuboy an siam nia social media kan hmute mangin chung thuboy in siam sakna tur chu engtenge anni ti kan bel chiang to a Dalai police station OC chuan July ni somni pakwa sang ni somni pakhat khan CRPC chang somli pakhat e noya kan MP zom tak puke vanal vena chu kouna pe in Dalai police station a August ni khat sang ni somni pakhat choma dar som pakhata inlan turin kouna lekha chuan zia ani video masa a kan lo soito IPC noya poi khoina sang te baka IPC section za somnga pathum e za somli pasari za somli pariat za somli pakwa zali somni pasari somthum le pali le section 27 of Arms Act 1959 noya thuboy hi siam ane chuti rual chuan SDPO vaireng te police station point asam thunei tu te hnela kouna lekha chu July ni somthum sang ni somni pakhat khan ti chuakin hengmi te hi August ni khat sang ni somni pakhata vaireng te police station a thu zofia tura inlan turin ko ani boka ko te chu Anurag Agarwal IGP Assam Devo Jyoti Mukherjee DIG Kachar Assam Kirti Jali DC Kachar Assam Sunidep Chowdhury DFO Kachar Assam Chandrakant Nimbalkar SP Kachar le Sahab Uddin Dalai police station OC te anne vaireng te SDPO ko na lekha atanga alandanin Assam laka hian vaireng te police case number 19 of 2021 date 26/7/2021 zialu aniti ashiat theya IPC noya poi khoina thu boy an siampo Assam lam nena inang engamazat om nge naktuka police station a inlan tura ko na chungchang bi khi tlem lo thir lok lokila Assam thunei tu te hian vaireng te anon pan nge ngem ti ashia ri lawa chutiang bokin kan MP puke vanal vena hian dolai aron pan ngem ti chu alashiat big lo dananga thir chuan ko na hi angai pai mo lo ni chuan ko non le emo man emo tura malak zui ani don tina aniang chu naktuk thir thleng tur chu enge ani don kan threlo khau lo na in police te ko na chang ri lo tur chuan chuan lam chu kan nei ton ve ni nalanga FIR hi poi khoina thlenna mun bial tu police station a thelu ani tlang puya poi khoida na zirle aziaranga zirin zero FIR an ti mai hi police station khoi huna po thelu thei chu ani tho chungte wang chuan kan MP za om tak puke vanal vena thu soi an ngai hot hi Delhi tlanga athu soi ani miaw wang hian Delhi lama FIR hi lu jok turani angem ti chu lachai chhozel tur te po ani mai theye chutiang bokin ke ni mizoten July ni somni paruk sang ni somni pakhata innor na mun kha Mizoram chung vaireng te dai mai ani kan ti lain kan boina bul pui berni mek ramri isua bok Assam chuan minlu pui le thei tho boka Assam ram chung ania Dalai police station thune na zokani ti zong point tran kho antum mai thei bok
chuti rualin poi khoina ka tel velo ka ti anilo ti lam chu tun din hmuna police te ko na chungchanga chuan lam tling chu anilawanga FIR vuak thi ani theinan tu ve po hian high court ta petition kan na the luton hial mai thei bok ole chung poi khoina nia soi sang te chu enge an ni ti kan soi chun zomanga video masalama kan soi lan to te ro chu kan kalkan don ani asamin IPC noya poi khoina an zialan video masalama kan soi tel lo te chu section za somnga pathum a IPC he section hian sa khona chi le chi trong chi sang mangle chu tiang lam kai hnoi pol le chi bing sang te inkara in huat na chok tho thei tur ang zonga trong ka memo zia ke mo kong dang eng po a thil ti tu chu kumnga thleng lungin tan le poisa choya shem thei ani thu asoi IPC section za somli pasari na danang nilova pungkho mi puiten tharum thona anlan tirani chuan IPC chang za somli pasari na nuaya kumni thleng lungin tan emo poisa choya mo apani mo a shemna pek thei ani IPC chang za somli pariat danang nilova pungkho mi puiten manrol hlau an mangani chuan kumthum thleng lungin tan emo poisa choya mo apani mo a shemna pek kop thei ani IPC section za somli pakua he section hian danang nilova pungkho mi puite chu anzawa in poi khoina thlenga chuan mon phurani atia IPC section zali somni pasari bungrua alhutna cheng somnga chin chunglam ti chetu chu kumni thleng lungin tan emo poisa choya mo apani mo shemna pek thei ani thu asoi IPC section somthum pali he dan hnoya hian tumthu mun neya poi khoina a thlenin chiana thlenga chu poi khoina innam hnoi zongjong te chuan mo phuna thumun an nei vekani ti asoi Arms Act section somni pasari na phalna leilova puak thei thil man hi kumthum ai tlem lo kumsari thleng lungin tan tir le poisa choya shemna pek thei ani chu mai ba ka dalin akhap puak thei thil prohibited arms mangtu chu kumsari ai tlem lo damchung tan tir thei ni in poisa choi tir bok tur ani tin danina phallo puak thei thil prohibited arms min amana chung awanga thina athengani chuan khai hlum tura shemna pek thei ani tuna chuan Vairengte police station in case an siam chungchang hi lo sei chunsom vele ila dolai police station case in poi khoina thu boy azialunen khan in ang om nola dolai police station in asoi tel velo te chau lo soila IPC section za somnga pathum b India ramin pum khatna le in unauna ti che thei tur zonga tong kamemo ziak emo mu thei thil dang engpo manga chi le chi sa khwa nam le nam pol sang te inkara in huatna chok tho thei tur zonga thil ti tu chu kumthum thleng lungin tan tiremo poisa choy emo apani mo a hremna pek thei ani IPC section zathum somni panga tumrenga wanga nataka mi ku thlak tu chu he dan hnoya hian kumsari thleng tan tir le poisa choya hremna pek thei ani IPC section zathum somni paruk mandal hlau om manga nataka hliam pui tor tir tu chu kumsom thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei ani IPC section zathum somnga pathum sarkar na thok a duty ati na konga harsanna siam tu chu kumni thleng lungin tan emo poisa choya mo apani mo a hremna pek thei ani IPC section zathum somthum pali thin thok tu dawanga kuthak tu chu thakhat thleng lungin tan emo chengzanga thleng poisa choi tir emo apani mo a hremna pek thei ani IPC section somthum pali hedan hnoya hian tumthu mun neya poi khoina a thlenin chiana thlenga chu poi khoina in nam hnoi zongjong te chuan mo phuna thumun an nei vekani ti ani Vairengte SDPO ko na lekha tanga alandanin section 5C of the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 noya thu boy zialu ni in alanga amai ro chu close C tia zialan hi ziasual pal ani mela engpo ni se he dan hnoya hian Mark Stellova kholaya wa chuate midang nena in hnai chil taka omte phalna lova ramri ron kam tu te chunga poisa choi tir thei ani hengba ka hian Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 section 3 na hnoya thu boy siam ani boka he dan hi Bengal Eastern Frontier Regulation Act tia soile ziak kanom le thina
Act ti hi da tel lo turani he regulation chang thum na hian a soidan chuan phalna nei lova inner line ron paltlang tu chu kum khathleng lungin ta nemo cheng sang khathleng poisa choi ti remo apahnia moa hremna pek thei ani thu boy kanin siam sakton dan sang te chu hetiang hian lo khai khomila IPC section zathum pasari na tual tha tumna thu boy hi Mizoram le Assam lam hian kanin siam sakton ve a he dan hnoya hian tual tha tum te chu kum som thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei an ni IPC section za somni B hnoya hian thu boy kanin siam sakton ve boka chu in phiaruk na chungchang ani he dan hnoya hian in phiaruk dan a zirin hremna chi sang pek thei ani IPC section zathum somthum paruk na hnoya poi khoina thu boy kan siam ve boka chu midang himna tider thong thei tur zonga chet lakna ani he dan hnoya hian midang te nuna tider thong zonga phim khur lo taka chete chu thathum thleng lungin tanemo poisa choyamo apahnia moa hremna pek thei ani IPC section somthum palina hnoya thu boy kan siam ton ve boka he dan hnoya hian poi khoina a thlenin chuta in ham hnoi zong te chuanin chu poi khoina chuan mo phunna inang an nei vekani ti ani tin section 27 of Arms Act 1959 hnoya thu boy kanin siam saktona Mizoram lam hianin section 27 subsection 1 hnoya siamin Assam lam hian section 27 angin thu boy hi an siam thunga kan soilan tak bak police station bilina thu boy poi khoina an zialu te chu heng hian lo soinon leila Dolai police station case number 236 of 2021 date 27/7/2021 a chuan thu boy IPC section zali somli pasari na chu criminal trespass ni in thathum thleng lungin tan emo cheng zanga thleng poisa choi tira hremna pek thei ania IPC section zathum somsari pakuana hi ruk thu boy ni in kum thum thleng lungin tan emo poisa choi emo apahnia moa hremna pek thei ania IPC section zathum somthum pathum na hi sarkar na thokte duty lai ti bala na ania kum som thleng lungin tan le poisa choi tira hremna pek thei ania IPC section zathum pahni na hi tual tha thu boy ni in dam chung tan tiremo thi tura an chung thu rel sak thei ania IPC section za somli pasari na a hian dan lova pungkhom anomin poi khoi tumna an nei ni chuan kumhni thleng lungin tan emo poisa choi emo hremna pe kop thei ania IPC section za somli pariat le za somli pakuana hianin tharum thona pungkhomi puiten an lan tir chungchang ron soin kumthum thleng lungin tan emo poisa choi emo apani emo hremna pe kop thei ania IPC chang zali somni pasari na hian bungroti chiat chungchang ron soin kumhni thleng lungin tan emo poisa choi emo hremna pek thei ania tin Prevention of Damage to Public Property Act 1984 section 3 na hianin vantlang bungrua ti chatu te chu kumnga thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei ani thu aran choirangani Dolai police station 10 anzialan velo Viring te police station case number 19 of 2021 date 26/7/2021 a langtelte lo soile ila IPC chang za somnga pathum bina hian ram inpum khatna ti che thei zonga tongkam te thuziak le che zialan tir tu te chungchang ron soin kumsari thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei ani thu aron soilanga chang zathum somhni le pangana hianin tumreng wanga midang hliam pui tor tir chungchang ron soin kumsari thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei ani thu aron soya chang zathum somni le paruk na hianin manral hlaw om manga midangte hliam pui tor tir chungchang ron soin kumsom thleng lungin tan le poisa choya hremna pek thei ani thu aron soi boka chang zathum somnga le pathum na hianin sarkar na thokte duty lai tharum manga ti boina nor boina chungchang ron soin kumhni thleng lungin tan emo poisa choi emo apani emo hremna pekop ani thei thu aron soya kan tanan ta kangin section 3 of Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 na hnuaya thu boi hi siam ni bokin
phalna lama salova inner line ron paltlang tu te chu hedan hnuaiah hian kum khatleng lungin tan emo chengsang khatleng poisa choi emo apani emo hremna pekop thei ania ten Mizoram Containment and Prevention of Control of COVID-19 Act 2020 hnuaiah hian COVID-19 SOP zomlo te chu poisa choya hremna pek thei ani thu aron chelang bok engponi se kan boina hian kian lamai chuan zual lam apan chhori zel don ni te poin alanga Mizoram le Assam Chief Secretary te Union Home Secretary hova July ni somni pariata anin kom hona atanga landanin kan boina huna CRPF mi le sa da belbak chu inbiakna ra chhuwa thil dang a om me ulawa state pani ten borok thatak noya remna zonga inbiakna nei chunjom se tia rel le remti anina in Assam Chief Minister in ro sak chunjom dan le arhin chu malak zuina sang sang awang hian remna zonga inbiak zuina chu tundin muna chuan be se theini in alang lawa kan boruak hi hetiang ani zel chuan zual lampan hloi thei ani zel awang hian India ram in u nauna le in pum khanna rilru atanga ngai tu chuan central lammiamo third party tuemo atanga remna palai na ron thok an omani lo chuan be se asang lo riviawa chuti rual chuan boruak sa zual pui nga dairi po hi central lamdu dan te po ani thei tho bok